Quando sei venuto in Europa a vivere? Sono venuto a vivere in Europa in 2002 a vivere con mia madre e mia sorella. Į Europą atvykau gyventi 2002 metais su savo mama ir su sesėmis. Kodėl nusprendė apsistoti būtent Italijoje? Come mai che è venuto a vivere in Italia? Sono venuto a vivere in Italia perché, diciamo, 13 anni, 14 anni fa, ho conosciuto a mia madre perché non conosceva lei e così ho conosciuto lei in Brasile, che lei è venuta dietro di me a mi cercare e mi ha trovato. Dopo di 2 anni sono venuto in Italia. Aš atvykau į Italiją gyventi, nes mano draugės mama gyveno Brazilijoje ir aš ją pažinojau ir po to po 2 metų aš atvažiavau čia į Italiją gyventi. È stata una cosa molto emozionante per me perché è stata una sorpresa, perché io non sapevo che avevo madre e grazie a Dio è stato buono. Pasirodo, aš paskui pasakysiu visą teisybę. Atvažiavau į Italiją gyventi, nes susiradau mamą, nes aš nežinau, ką mama